Kuva ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo amakuru yatangiye gucicikana ko mu ngo z'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda inzego z'umutekano zari ziri kuhasaka. Aho ni kwa Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi ndetse no kwa Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbera kuri kugeza ubu ryacitsemo ibice ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu kiganiro na Bwana Jean Mahoro umuvugizi wa Darufa Umurinzi yemereje ijwi rya Amerika koko Ingabire yasatswe kandi ko bamutwaye ibikoresho by'itumanaho hafi ya byose n'ibindi. Ahubwo natwe twabibonye itangazamakuru twumva impamvu bavuga yuko baje kumusaka. Ntabwo bababwiye impamvu bamusaka? Ntabwo bayisobanuye. Batwaye telefone zose ziwe n'izabo bari kumwe mu rugo, batwara mashine, laptop, batwara amadosiye y'urubanza rwe ndetse banatwara n'amadosiye y'abarwanashyaka. Kuri Maître Bernard Ntaganda we avuga ko ibyabaye bitari bigambiriye gusaka gusa. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPR. Icyo bakoze ni babanje kumena urugo, burira urupangu, bafungura ku ngufu, baca ingufuri ku rugi rwo ku marembo. Sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari isakwa, kuko ibi byo kuri urugo tuzi ko bikorwa n'amabandi n'abajura cyangwa se abicanyi. Maître Ntaganda nawe avuga ko inzego z'umutekano zatwaye ibikoresho byose by'itumanaho. Navuga nka mudasobwa, batwara amatelefone, batwara za flash, batwara kuma kitwa router kamfasha kubona network n'ibindi bikoresho. Ariko bigaragara ko atari byo bari bibanzeho gusa, ahubwo banatwaye n'ikintu cyose cyitwa agapapuro kanditseho kose mu rugo baragatwaye, ariko bakibanda cyane kwitwa udupapuro tw'abantu dukorana cyane abantu bo hanze. Tuvugana n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, Madame Marie Michel Umuhoza yavuze ko aba bombi koko basatswe, avuga ko hari n'abandi bari gusakwa. Mu bikorwa by'iperereza hari igihe biba biri gukorwa bikaba ngombwa ko hakorwa n'ishyaka. Nibyo rero biri gukorwa. Hari ibyaha mu bakekaho? Kugira ngo ishyaka ribeho hari amakuru rw'ubugenzacyaha rwari rufite ku iperereza riri gukorwa ku muntu witwa Munyabugingo Gasa. Yego. Rero iperereza riri gukorwaho hari ibyagiye bigaragara bikeneye ko habaho n'ishyaka ahantu hatandukanye, ndibaza ko atari kwa Ingabire gusa cyangwa kwa Ntaganda gusa, hari n'ahandi. Mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta byari byatangaje ko Bwana Gaston Munyabugingo ukorera mu Minisiteri y'Uburezi ariwe wabaye imbarutso y'irisakwa ku banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko ngo yafashwe agerageza gutoroka igihugu ajya kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Aha ngo yari yoherejwe na Madame Victoire Ingabire. Umuvugizi wa Darufa Umurinzi we agashimangira ko Ingabire ntawe utemerewe kuvugana nawe. Gaston Munyabugingo ubundi ni umuyoboke w'ishyaka rya FPR, ni umuntu wari usanzwe afite icyizere. Ikindi yari perezida wa FPR muri mbere. Ni ukuvuga ngo uwo muntu urumva mu by'ukuri ntabwo yari asanzwe ari umuteroriste. Nibaza ukuntu yaba umuteroriste kubera ko noneho ari uko famiye yiwe igiranye imigenderanire na perezidante w'ishyaka Darufa Umurinzi. Mbese kwegera Ingabire cyangwa kuvugana nawe bitari guhindura umunyacyaha. Ingabire nta muntu avangura, yemerewe kugira inshuti, yemerewe gusurwa, nta mupaka ntarengwa w'abantu bagomba kuvugana. Gaston Munyabugingo ntacyo bavuganaga kidasanzwe. Twavuga ko kwa Ingabire ubu ngubu hameze hate? Kwa Victoire Ingabire haratekanye, nta kibazo, n'amahoro. Mu bindi abanyapolitiki bavuga inzego z'umutekano zatwaye harimo amafaranga. Ayatwawe kwa Ingabire ntitwabashije kumenya umubare wayo, ariko Maître Bernard Ntaganda we avuga ko bamutwaye miliyoni 1,78, akavuga ko bagamije kumwicisha inzara. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha akavuga ko ntacyo yabivugaho. Ibyo avuga ntacyo twabivugaho, ariko baramutwara nayo mutwaye ikiza nuko abari gusaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibyatwawe ibyo ari byo byose bidakenewe bigasubizwa ba nyirabyo. Kuri Gaston Munyabugingo ngo arakekwaho ko yaba yaragiye koherezwa na Ingabire mu mitwe y'iterabwoba ndetse n'abandi. Ibyo byose bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza. Mu gihe twasuraga Maître Bernard Ntaganda i Nyamirambo aho atuye hari nka saa 5 zibura iminota 10, twabisikanye n'imodoka ya RIB pick-up yo mu bwoko bwa Volkswagen yari ivuye kwa Ntaganda irimo abantu babiri. Ntaganda yemereje ijwi rya Amerika ko bari baje kumusaba password cyangwa ijambo ry'ibanga rya email akoresha kugira ngo binjiremo barebe ibiganiro agirana n'abandi bantu. Yavuze ko inzego z'umutekano zamumenyesheje ko akekwaho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umudendezo. Ibyaha bisa n'ibyo yafungiwe mu 2010 ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Namubajije niba bitamuteye ubwoba kumva ko ashobora kongera kwisanga mu buroko.
Ntaganda ati njyewe urugo rwanjye narwubatse muri gereza. Niba rero mu mutimanama wanjye numva ko urugo rwanjye narwubatse muri gereza, birumvikana ko nta bwoba mfite namba w'uko nafungwa. Mu minsi ishize nibwo bwana Vena abayisenga wo muri Darufa umurinzi yaburiwe irengero, aho ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone. Mu bihe bitandukanye kandi abanyapolitiki bari gusakwa bombi bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga imyitwarire y'ubutegetsi bw'u Rwanda imbere y'icyorezo COVID-19 bavuga ko bugamije kwicisha rubanda inzara. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali.